Bapinyo ia ki kubor roman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Nga kerteng I ba ilijis thongni te nga dang shu direct thamai ya kanai ka film ka ba kerteng lengkar. Nanta film legisi mentara yang mengenai International Film Festival. Nilayo kat kanai kalat ban kabangi osngau bakan sadon kataka International Film Festival hang ni hapo susutam auditorium haka khasau tarik hadu khat pra tarik jong banai balai te kanu ngadap da kajing sngo komen namar ba ngimpat julap leni pat jusyam bakan sadon kanika festival hendrai kadai kasen ka banengkong bat ngakum u nong shna film nga so tenat ban lej hang to namar ba nga kwa ban ya kendu ya kitaki director lani ki aktor actress ki bapau nam napo kajala jongi napo kari India bat kum juru ki Bombay napo kari India kum na Thailand na Turki bat na kiwai de kiri ki badan hakani ka perthai. Jadi bapi mau tu ba jukran tu ka channel jompi kum tu. Ka channel janga te ka kerteng ilijis thong ni bat nga shakren ru hak tu ka ba kerteng Anton News. To na khamat ba nga shakren na benta ki kubor ki paman kasni subscribe yo Anton News. Kato kadai kasur janga te nga try ba menta phila yo iya kadur janga. Dia mana-mana bani lang bapi sekali ka festival. Hak tu ka festival te ki prolog janga baro ki lakwa ban lek namar ba ngalayo sngau leni kumbang la bana bakan don ketika festival bakin sadon ruki aktor actress lani ki director bapau nam jengkar India kin sawan ak ka festival te baro ki prolog ki long excited lani ki lakwa ban lek kin hak tu ka festival namar kum hakajuk ka bamenta barabor ngi kwa ban shondur bet khamtam hak tu kasngi kin wan kitu ki aktor actress te ngi barabor ngi yo itang haka TV henrai haka tu kasien haka tu kasngi ngamut banong kin sawan lane ngin sayo banyak kublek ti mar khamat bat kita tang yo tan kawai kaduru ngatrai kala ya shit namar balai ba ngila yo shon lane ngilai kendu mar khamat ya kita ki celebrities ki bapau nam jengkar India bat kumjuru ki badai napo Philippines bat naki Turkish namar ba ngayo iba bun ki kantai mentale te ki shat pek bai ki film Turkish ya kini ki film Philippines te nganget ru ba barok ru ki badai hapo gajala jengka Meghalaya kin wan ban pek hakatu kasngi namar ba kane kadai kasngi kabadon kambha namar ba kum gajala jengi nang ni syakmat nginsa nangkiu hakini ki kamsna film ladang ngilej hakatu kasngi ngiyo banyak keren lan ngiyo banyak kendu te hakatu kasingin sayo jingmut ken kumnu ki wai kiri ki snai ki film te tangkum tahi Ila sunjai pemain ya. Adu mentat ngam padon pisaran sujan pemain rei hakatu kasingin saya le shitom hivan le thet kat bayo ai na yo Te ke film banong halor ba komandar Sangpriang. Halor ba komandar Sangpriang hakajing yo I jonga nga ai khublai kerpang I namar ba hakajing yalam ke jong I kum kinong shna film ke jala ngilayo ya kenikalat ba ila lawanra kan ya kenika Meghalaya International Film Festival kabamud bannya itu lani ban pen itu ya kenika jala jongi syaki wai de ki jala kum hakari India bat syaki Bombay napo kari India ru te lengba kandi ka festival ngatrai ba ki film jongi ru kin sanangkiu syakmat bat nganget ru bakin sa po international lani wat haka Bollywood ro te tangkine hi lengba ini I leader nganget ba baro kinong shna film kin saya kiu shaprang khoblai sibun